Ja malo. Da ja malo. Ja ću tebi jednu... Mir. Debeli. Tetak na mjesto, tetak. Profesore, zašto Molim. na ovako velikoj karti nema sutjeska? Molim? Na ovako velikoj karti zašto nema sutjeska? Gledajte kolika karturda, niđe Denis. ništa. Ja imam doma malu kartu, ima sve i Neretva, Sutjeska i Drvar i sve ima. A ovdje vidite kolika, nema nigde. Nigde nema, nigde. Pa naravno da nema. A zašto? Zato što je beznačajno. Ko? Ta Sutjeska i Neretva. Denis, Za koga je beznačajno? ti ja malo amputiram noge pa ćeš na 2 rovente. Profesore, recite vi za koga je to beznačajno? Za koga? Za sve nas. Ko je vas? Aljoša, ajde mi se. Ne može to biti. Htio dati Neretvu u Sutjesku. Pa Baš vidi. Pa gledaj koja karta. Aljoša! Majmune, jedan. Šta je, s kim se svađaš to? Pokazao mi je nešto. Šta ti je pokazao? Sliku od Marilyn Monroe. Sjedi dole. Slovenac možda nije. Sjedi dole. Ajmo. Doćeš ti meni, dođi. Majmune, jedan. Aljoša. Aljoša! Ajde, pokaži još jednom. Ja ću ti pokazati. Možda ti mi pokažemo. Majmun, jedan, lupi, on mene. Sjedaj dole. Sjedaj dole. Vi gospodine, ako nemate pametnijeg posla, onda odite lijepit plakate okolo. Nemojte ometati nastavu. Đubre. Jako ste se fino, jako su vas, Majmune, jedan. Aljoša, jako su vas fino odgojili, je. To si pokazuju, znaš kome, đubre. Ti ja dođem dole, majmune, čupavi. Što ti ja dat, drogirani konju, bezobrazni. Jer se tako ponašaš prema kulturnim ljudima, đubre bezobrazno, odvratno. Šta se svađaš sa ljudima? Ja te dođem dole pa ti jednu vritanje kopalim, đubre bezobrazno jedna. Gore dođi. Šta? O jeb, hoću da ti dođem, a? Hoću da ti dođem. Hoću da ja dođem jebem. Polako. Ti ja dam, đubre bezobrazno. Dobro. Ti to kultura. Nemoj. Đubre, nekulturno, jedno. Da bi nekulturno đubre. Majmune, jedan. Profesor, samo se sredite. Što ja, pizdi jednu jaketu pa švi. Samo Pusti mi za mnom, bješ tamo. Drogirani Ne konj. pusti ga, budala. Sram te bilo. Ajde, pusti sad budala. Znam ti ja i mater i babu, jebem ti Dobro je, ajde li. babu. Nemoj dozvoliti da te niko izbaci iz takta. Pa profesor, Sjedaj tamo. živci su vam malo... Što si živčar koji... Da. Misliš mene izbaciti iz takta, a? Mene! Imam živce ko konj, neće mene budala iz takta izbacivati stalno. A kud ideš ti, non stop, kud ideš? Nemojte na njega. Ne smiješ se dozvoliti da te neko izbaci iz takta. Nikad. Uvijek moraš biti na nivou. Tako je. Tata. Tata je onaj... Sjedi ti dole, lignju. Da se niste pokazivali, ne bi ni izazvali čovjeka. Dakle, Europa. Izađi na ploču, Aljoša. Sve što je. Izađi na ploču. Dakle, kao što svi pretpostavljamo, ne samo pretpostavljamo, nego i znamo, svijet je europocentričan. Zašto je svijet europocentričan? Zato što... Su svi poludili i postali egocentrični. Ne. Iz nekoliko razloga. Dakle, nabrojim mi koje su države u Europi. Nabrojim. Brzo, ajde. Dakle, počnemo od zemalja Beneluxa. To su... Francuska, Španjolska. Samo malo, zemlje Beneluxa. Denis. Zemlje Beneluxa su jedna grupacija, to je Dobro, koje zemalja, zemlje? ima ih 4. Koje zemlje graniče s Portugalom? Nova, Nizozemska. S Portugalom. Koje zemlje graniče? Aljoša. S Portugalom graniči Maroko, Gibraltar, Korzika. Korzika. Koje zemlje graniče s Francuskom, Antimone? Francusko. Da. To ja znam. Ti nacrtaj Francusku za to vrijeme. Nacrtaj Francusku, reci. Irska, Maroku. Da, Irsku i Maroko. Sjedi dole. A gdje? Vi ste normalni. Koje zemlje graniče sa Francuskom? Njihovi prvi susjedi graniče sa Francuskom. Da, koji su to? A to su kako slijedi. Slijedi. Da. Kao prvo pod broj 1 slijedi. Da? Kao što sam već rekao kako slijedi. Dobro. Slijedi broj 1. Njihov najbliži susjed je zemlja koja je inače u mnogim granama industrije, ako ne i prva, onda barem među prvih 4. Kako se zove ta zemlja?
Zove se ova... Bježi na mjesto, ali još ja te vidio nisam. Na Zove mjestu se... tamo. Je li to Francuska? Ne, ovo je prvi susjed. Sjede tamo. A ovdje, Sjede tamo. ovdje negdje je Gibraltar. Sjede tamo. Ajmo, Denis, koja zemlja graniči s Francuskom? Ova Francuska Gvajana. To je prvi. Zato se zove Francuska, Pa zato se zove Francuska jer je... Susjed, pa kao Francuska Susjed, Gvajana. Odlično, ko je još? Sjedi dole. Ko je još? Da, ko je još Francuski ovaj... Francuska salata. Antimone, Francuski daću ti ja krompir. salatu. Francuski Francuski... krompir. Francuski krompir. Francuski ovaj... Sir. Francuski... Gibraltar. Ko je ovo zemlja, Denis? Grenland. Molim? Grenland. Kako? Grenland. Grenland. Grenland, ovo. To je Italija. To Gdje je rijeka Po? Nacrtaj mi rijeku Po. I Patsku dolinu. Ajde, Kakvu dolinu? njenu dolinu. Gdje je rijeka Po? Kako ide? To je rijeka Po. To je rijeka Po zato jer po pola dijeli Italiju na po. Pa da si ti poludio? Ajde mi lijepo reci, jesi ti možda lud, a da ja to ne znam. Jer kriješ ne znam knjižicu od Vrapča ili Jankomira. Jesi možda potpuno poludio, a da ja, nije fer da ja ne znam da si ti lud. To je rijeka Po. Dobro, Rim je glavni grad. Gdje se nalazi Rim? Ajmo. Rim se nalazi... Rim se nalazi... To je Rim Italija. se Gdje se nalazi nalazi Rim? u Italiji. Lociraj ga na karti. Ajde, Se nalazi... Evo... Ovdje. tu se nalazi Rim. Gdje su Milano i Torino? Evo ovdje se nalazi Milano. A Torino je ovdje. To je specifično kod Italije. Uvijek se gradovi na nekakvom vidljivom mjestu stave. Znači, tamo gdje je najlogičnije. A najlogičnije je baš tu. Gdje je Tu je Venecija? baš Gdje je najlogičnije. Venecija? Venecija je tu, evo. Znači, Venecija je na nelogičnom mjestu, relativno. Ajde na Znači, ovi mjesto. su svi na Na polu. mjesto jedan. Nema više kredita, nemate kod mene nimalo. Jel to jasno? Rijeka Po pola Italije, zato se zove Po, jel? Rekli ste da ćemo sad Sram vas bilo. odgovarati ovu povijest, a ne zemljopis. Tišina. Šta da vas dovoljno jednostavno pitam? Stvarno minjate. Ja sam isto učio povijest, danas učimo zemljovi, a ja sam učio povijest, a učimo zemljopis. Morate nam reći što ćemo pripremiti. Izađi Aljoša na ploču. Opet ja sam nešto... Izađi na ploču. Koja je ovo zemlja? Ovo je zemlja gdje ja ne bi nikad išao. A to je? A to je... Sabljarka. Sabljarka. To je zemlja Sabljarka, vrlo je mala, malo je veća od ovih... Nikozija je glavni grad. Nikozija. A Glavni grad je na samoj špici ovdje, ili je to prije bila tu na samu špicu se stavlja, na samu špicu je sta grad, to je super kad je glavni grad na samu špicu sta. Evo, tu na sami špic, tako da je to jedan trgovački centar, dolaze Afrikanci. To je Cipar. Molim? Cipar. On je Cipar. sad politički, a i geografski podijeljen na dva dijela. Turski i grčki. Podijeli Cipar na dva dijela. Ovo je turski i ovo je grčki. Mislim, kad bi se me pitalo, a sad je... A, ne znamo. Ne, samo malo. Nema ništa, nikud gledati. Ovdje. Tako je podijeljeno. Ne, ako bi mogao neku drugu zemlju, ja nisam na Cipru, nikad nisam bio. Evo, nemojte mi da, ja molim vas. Ja ću odgovarati nešto drugo. Samo nemojte Cipar, nisam nikad bio, ne znam, nemam pojma. Šta ja znam. Dobro, onda mi tamo lijevo nacrta, evo da, još jedna prilika. Jednu jednostavnu zemlju. Može, Norveška. Može. Kako izgleda? Norveška izgleda kao, ona je vrlo jednostavna. I... Šta, to je Norveška? Vrlo jednostavna jedna zemlja. To je Norveška. Čile, kako izgleda? Čile je već malo ka... To Čile. Koji je glavni grad Čilea? Glavni grad Čilea je Botswana. Bože mene, lupio sam glupost. Glavni grad Čilea je Buenos Aires.
Buenos Aires. E, Glavni grad Čilea. Denis. Lima. Lima, a? Lima. Ko je Lima? Lima je glavni ko grad. si rekao Lima? Aljoša. Lima, glavni grad Čilea. Pa Glavni ja- grad Čilea, tetak. Glavni grad Čilea je Čilgrad. Peru. Čilgrad. Peru. Čilgrad, a? Čilgrad, da. Peru. Ko je glavni grad Čilea? Brazil. Molim? Brazil. Parazit. Barazil. Brazil. Brazil, a? Brazilija. Brazil. Brazil je Sjedite država dole. seljačinu. Sjedi dole svi. Tišina. Si crna i osi- Tišina. A profesor, aj sad mi lijepo ovako objasnite. Ko čovjek čovjeku? Da. To mene briga za glavni grad Čilea. Stvar opće kulture konjino. Pa nisam ja Čilanac. Što Kad to ti ja mene- kažem Santiago de Chile, ti Da. misliš da je to jelo od paprikaša. A vi mislite da onaj tamo u Čileu zna koji je glavni grad Hrvatske? Mislite da to on zna? Zna sigurno, ako je Koji? prosvjećen i kulturan zna. Je li? Sjedi dole. Ma, Za Hrvatsku znao. zna cijeli svijet. Od kada? Mogu za odličan nešto. Ajde, može. Šri Lanku i objasni mi što rade tamilske tigrovi. Tamo je gdje je Kolumbo. Nacrtaj Šri Lanku. To je otok u... To Gdje je je otok. otok? U moru mora biti otok. Tišina. Šri Lanka. Otok je, ako ima od Jabuke 4 nautičke milje. Indijski podkontinent. Tako. Da. Da. Kako izgleda Šri Lanka? Pa mora biti otok na moru, što ti? Svaki otok je na moru. To je Šri Lanka. Ne, to je Afrika. A Šri Lanka je ovdje. Ne brljavi. I to Glavni onda- grad Šri Lanke. Denis, glavni- Sirimao Bandaranaike. Sirimavo Bandaranaike je glavni grad Šri Lanke. Glavni grad Šri Lanke. Glavni grad Šri Lanke Da? je najširi Lanka. A da nije uži Lanka, ili pol Lanka, Oštrec. A? Hoćemo ne se znam. tako razgovarati. Najširi Lanka je glavni grad Šri Lanke. Glavni grad Šri Lanke. Glavni grad Šri Lanke je širi grad. Glavni grad Šri Lanke. Čin. Molim? Čin. Shang-Chi. Sjedi dole, sva trojica. Pa vi nemate pojma, ljudi. Ovo doli ne nismo- zna. Ako bi profesore, mogli me nešto pitati A mi se oko... uopće nismo spremali za... Nemate se šta spremati, to je stvar opće kulture. Sjedi dole kad sam rekao i ti, tetak. Pa Pitajte me oko Kornata bilo šta. Znam gdje je Oko Kornata, Škruljac. Znam gdje je Škruljac, gdje je Pelješac, gdje je Korčula, Iž. Ma nemoj, to je kao kultura, A jel? normalno, doli sam plovio. Sram znam te sve. bilo. Mi smo domaće kulturni, mi znamo... Glavni grad Bjelorusije. Glavni grad Bjelorusije je ovi slično kao od normalne Rusije. Samo Da, je da. od normalne Rusije je Moskva, a od Bjelorusije je Bjelo Moskva. Addis Abeba. Glavni grad je zemlje. Addis Abeba su ove... Addis Abeba, glavni grad. Kuo vadi sa beba. Šta je? Šta ti, jesi poludio? Ne ba, šapće mi teta. Šta kvo Addis Abeba? Ne, šapće. Koja beba? Koja beba? Zašto šapće? Nemam šapće, molim te, ako ne znaš... Ajmo nemam. tišina, bez šaptanja. Dakle, molim te, Addis Abeba je glavni grad, Denis, zemlje. Glavni grad zemlje, Ne dođi. Da ću ti ja ne dođu. kako ste rekli? Addis Abeba, Addis Abeba. da, Alžira. A možda Njemačke? Mislim, istočni. možda, da. Da. Glavni grad Addis Abeba je glavni grad Glavni grad Addis Abeba je Alžira. Addis Abeba. Alžira, da. Glavni grad Da. koje zemlje? Rastafarijanko. Šta Rastafarijanko? To je Addis Abeba, glavni grad Rastafarijanku. Ma to ti ime tetka. Sjedi dole, pa ljudi pobiću vas Kako sve. mu- Aljoša, koju zemlju da te pitam, sjedi dole. Pitam. Portugal je poznat po izvozu Portugal je poznat po izvozu mountain bike-ova. mountain bike. Portugalski, ja sam imao jedan portugalski mountain bike. Taj je išao kud hoćeš. Ima A gori da nije ovi... Pluta možda? A? Molim? Pluta. Znaš što je Pluto? Zna. Sram te bilo. Što da vas pitam da znate? A? Da, pitajte me bilo Gdje je što. rt dobre nade? A? Glavni grad ognjene zemlje, Denis. Vulkano. Možda neki vatrograd, ovako nešto. Vatrograd. Rt dobre nade je trenutno kod nas u Istri. Glavni grad ognjene zemlje. Ognjena zemlja je, pošto je ognjena, onda mora da ima ognja, mora da ima, nešto radi o vulkanu, Da. potpala grad. Što je Popocatépetl i gdje se nalazi?
Aljoš, To je zajebancija igra riječi, to ne postoji. ne postoji. Popo. To je Kako ste bolest. rekli, Popo popo. kad te petl. Popo kad te petl. Popo kad te petl. Da, što je to i gdje se nalazi? To je popo kad te petl, to je Bog te pokopao. Popo kad te Pop petl. se popeo na kate. Na petla. To Ajmo. može biti svašta, mislim. Popo kad te petl, to može biti kad te petl popo ili ne znam. To te popo. Tišina, nemoj ti meni totije, nismo na placu Frater Sesvetama. petl. Sjed dole, To je frater petl. sjed dole. Ne popa. Sram vas Kud ste bilo, baš otišli? nisam ni znao da ste tolike neznalice Ja tupac. znam Tibet, ja znam Tibet. Tibet znaš? E. Tibet znaš? E. Gdje se nalazi Tibet? Sjedi, Denis. Tibet se nalazi između Rusije i Indije. Između Rusije i Indije. Tu. Što je Java? Denis, A koja, Enduro ili? Da, Java. to je marka motora, mislim. Ja ne znam sad. A Sumatra? To je kao i Java, samo je čoper. Java je- Čoper je Sumatra. Java je kad se nešto pojavljuje, kad se nešto... kad Joj, bude pa ja nešto- ću, znaš šta će se pojaviti kod tebe ovdje? Da. Da znaš, šta će se recimo sad pojaviti kod Nemojte čudom? tako, profesor. Ne, Evo ti Nemojte jedinica, zaključivati. sjed dole, Nemojte tišina. tako. Ja znam jednu zemlju odlično. Nemojte, ja znam ovi arhipelage. A zašto mene ne pitate zemlju koju Tišina. znam? Pitate me Jugoslaviju, pa svi da znam sve. Daj nešto, Daću ti ja Jugoslaviju, znaš, po njonji malo. Po njoj. Da. Crni, daj mu nešto da Pa stavi. to je priznata država. Šta ćemo mi? Pa ja znam neke druge, ali Ma ne ko moram. je reci, čovječe Bože? A recimo, ja znam novi, Šta znaš? znam Suezki kanal, točno kako izgleda. Suezki kanal. E. Koje zemlje se služe Suezkim kanalom? A ko će, samo ko plati. Koja prolazi kroz... Bravo, bravo. Ako ćeš brzo... Gdje je Golanska visoravan? Koja? Golanska. Golanska visoravan je odmah do države Golan. Na polugolanskom poluotoku. tamo se tuku Alžirci, oni... Prekrasno, Sa- divno. sa Divno, a što stolnjakom da na vas glavi. pitam za druge? Zemlje malo teže. A? A ja znam za državu Massachusetts. Molim? Znam za državu Georgiju, znam gdje je Georgia, znam gdje je Sram vas Massachusetts. bilo. Mogu ja Kako vas drugi nije put sram? odgovarati na Antarktik. Odgovarate Privredu Antarktika. i malo i Privredu to. Antarktika. Dobro, nema problema, pitat ću. Ja bi staru Jugoslaviju odgovarao. Ma Samo daj, staru, ajde, ne, vidiš. ovu ne. Ovu ne. Odgovarat ćeš ti Odmah zbog ide. toga, a ne to. Nemojte se jedi, karamo se stalno. Da, pa nemojmo tako, profesore. Stalno se karamo umjesto da se družimo.